Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing penpriang jing tip bat kajing yale ban penduna ya ki plastik kalanang por bat so thiet hapok kejela bat ya kane lala ban yui lengba ki program baper ki bala pelong da ki tenat sarkar khamtam lengba ka shinat Swachh Bharat Mission tani kala pen kelai ka jingmut jing perkhat jong ki pai ba nong shong shnong hagaba makihi kilai snok tilang khlem kano ka jing artatien ne kan randien dong ini pe ya kawai kanuk sah ki katto kan iki snong ki bahab hapo ka Penursla Community and Rural Development Block kawai na ki kadai ka snong urkso wa pathau ka bahagi por menchwa ki nong shong snong ki julum bat thang ya ki plastik nrei nado bala khang no da ka an ki bor penya snong gi labu da ka kendon ba man la ka thliu yeng ki dei ban lum lang ya ki plastik bat penpoi ya ki song sha ka yeng dorbar tani ka plastik bi kadai kawai da ki jinga ka bangi kondo na snong Aslam ya kenduk jinga ya kini ke plastik asnong kat sabaya ki dap setang kini ke plastik ki don ki bru ki lenti ki bam ki chip ngi de kini surak ba national highway ki bam chips ki bru ki bread ki bakumta tertel ki bam chip bam ki plastik manta la bun ki barak da ki plastik baik te i la bun setang kini plastik sudah nilai sar snong kum tu man ka sim stayo si sejan kum tu nyasar te ka bamud ki bami bun tam ki de plastik kini plastik ke labu jinga ini mencuang ya thang iki hadin nang tu lami sini ki an ki bangi tip mo ki wan lengba ki an sarkar ki boang bom sha chu bantang tela dom sha chu bantang ni lasung kata ka di jinga ni lek berat ye kini si ki wip ki jakaru ni sko bakani ka penjabo bakan mi pasakoi ke marten hang ni hasnong jongi te de nak ta ka daw ngi la sko kusla ye kini ni perkhat kumno ban le ban ni shu lum lang ye kai ye ki haksi jaka kumdo kisnong nang ila lum ye ka to hadin nang tu ke sapra biang na sapra ka jabo biang te hadin nang tang lai phat kan ni kan bhasi bon hi bangin chue lum no da ka borsnong ban lum si jaka kum ne bat ni lai wan ike jingmut ro kum no ngila ban nya yau ye kini khnang ba kin khoi no national ye ki bitor plastik ya yau ik ti ki kin ja bor ti ti ki ti ki ya yau te kini plastik chip kin plastik ki mya hadin tang ya kan sol bat ki ni ki perlong jongi ki bedon rakat nam ta ke khu suba kumi blok koordinator nang ta idon sai bamang kumi state consultant te nang ta I ajumut ingi ong I watlan me iru yong kumno ban yarap yangi ki sungthu ye ke jingot jingi man ke por bakani ka pasti ke de jinga bat mlong chuban bu hai ru ti hadin nang ta ila ong ya pelang itu plastik kani ke plastik ba pelang ngin thaulan no ban lum no si jaka ban ra no maki haka bakin penyat segoi bekerja ka bagi penyat bakata ka jaga ka penyat long bagi penkhot nya kini ka jabo ka bagi yawit snong jadi na ta daw ngir ngilaya simkhia ye kani ngi lai penbet bagi ke wanra nam ki kumni kan gum kalong mentah ringi ne kalian jungi ka snong tingi la lum ni wan ki brio gum tungi lum bad ikini ki brio ke balum hasnong nila kumne haka weni ki sngi hanu bana kos bladam ni perta snong baki brio barok na ki jing kisam diki ki wan bo na ki plastik hang ne yang dorba ni pertasnong te ha ka por pertasnong ni ong bai kin wan bo bai tik atau por bo ki wan barok ki wan lut hang ne ha yang dorba ban ngela batha ye ki ru bahaka ni ka plastik ke bagi wan bo ka song ke wan bo mungkin da thok bar ke kerteng jong kita yeng diki thok ye kata ka kerteng juki hang ta bar ke jingmut jo ni kalong ka bening kong kalong ha bagi thok kerteng ban yo I ye ki diki brio hasnong jungi ba ki simkhia naka banta ban ye trelang ba kasnong naka banta ban la ban wengi ni plastik ka baar kalong ba uta buan ra I ka plastik ngin yo I ka bamut u don kawi pagi jing the bang ta ki penjabo ban lam yo ki brio teng ki kinja jabo ngila ban yo I minta teng kumi hokis ki pala I segmen teng yo don ki bukum kita ndang la phato kerteng ngelap ki brio kila adakar kalong sya ka ba sukses ki brio kilawan bo ni kiting namar ba thok kerteng te melek jabo kiting nang ta ki hape bunwan siang dorbar namar ba thok kerteng ni simles ki brio barok kat ki wan bo ki bom simla don ha ka tukalis kemut ki brio
ngilum yaki ngikot yaki ban ngikli yaki ngibishar yaki balai bikin wan bo kata gede ke jing le jongi bagi kwa bamaro kinwan ban isi matalang kenang la ban wengno ya gani ke jing juga ni ka plastik na gani ka shnong jongi dikata gede ke jing betlunyo ko po ban menta kani gede ke sin ke pasau menta kani gede ke sin ke pasau bagi lum ni ke plastik kai ka bagi le tolong menta ngila ya lum bet man kas ngi sejai man kas ngi sejai ki beri ka hawan bo ke plastik lai baje haduk san baje ngi bo pot ikut san baje ki hawan bo ke plastik haying dorbar dia kani ngindang yang peteng shwa bandang lum shwa kumne kat bangi I bagi dangwan kibrio bat matang ngali kala khamduna ka plastik kamda bun tansyo tingi kermen hila kumno la helu ban wengi ke jinga jongani ka plastik ka bangi I hesnong ka bangi kendo asnong Hapo jangka penursla CNRD blok kidan palat shispa teli kisnong barhak kisnong lonyang shisen shitiau hakapor janmit la sawa ka sur jong sangat upa kentu yaki paitba ban lom yak plastik shijaka bat penpoi shayeng dorbar nang to la penpoi yaki sapongtung bat terter shaka office jong BDO penursla ki paitba ki haban penkhoi yaki plastik shwa bakin lumlang khnang baka nomon ra jing habasan biang yaki haki karkhana Jika jing sedang jongi ban lum yang ni plastik, bila sedang masih tayo ye, bila lum lalang ke siwa pas sedang yang ni bila lum dah kompetisi nong, tadi natang I pak petas nong, tadi ni balai pak petas nong tergilai alum, lai alum, man lagi kewing kelai alum ni plastik, di wan bu ha po yang dorba, dah kata kasih, tinggi pek ni, lek plastik di bawah ni kau jebak. Bila ada ngisem pakai plastik jebok dengan hak yang sitaying bahkan sak itu. Dihadin bangila kita hambun biara tak betul. Dan mendin kasmi menda kasmi ngelak yara itu. Dan menda ngelak ya tahu plastik. Kemudian hadin mengelak tahu tinggal tidak koprok dengan bu sini seperti itu. Laban kedau bagi sarkar jelaru dang hakatayo ke benengkong jong nailur mentau snem kala shim ya ke sen jam ban penbena ya ke Meghalaya Plastic Challenge. Hakajo ke por ke sarkar kami kala ban penbena ya ke hukum ban khangno sendon ya ke jing penon kami ke plastik nado ke arterik urisau mentau snem. Kawai ke jing mentoi ke pala ban yo nak jing lumlang ya ke plastik ke ban penon kam hak basnai ke surok ya ke bangilai inuksa dang hau snem arjar khatpra hak shnong nong kenjang West Kasales District. Ini kaba ngile amta kasi kada isi bentan nak exercise kaba ngishim ban bentre ha ka blok penosla baro ko we ha ka we dei bat ka agenda jong ka program ka bat mai jongi mata ha po ka Swachh Bharat mission bat kata ka dei na ka benta kumno bang hinlum lot ya ki plastic waste ka bomot nyut plastik ki badan na kisnong ki jongi ha ka rukom bang hinlum na ki bat nginra ya ki sakwe pat ka te nakaliang ka office jong state Swachh Bharat mission ngishim ya kani ka blok penusla kum ka way ka model block ngila persyang ya kani ka exercise jongi na do arbonai menchua bat kani ka de gasngi ka bakhaddu ka bangi clear lot iki plastic waste ki badan ha kani ka blok penusla ka badan kumba palat chispa atli kisnong te ngi khmi lanti ba ka plastic waste ka badan manta asi kan poi kumba la 1000 kilo chuai kani ha khat sau tarik jong banai bladap ru ngila adap kan kit chisien kumba news pa kilo
kini ki plastik waste kini kada kasin ke bar ba kasin ke khadu bang clear ki plastik waste ki badon hang ni hapo ka blok penusla te kasyong menta kasi kawan kemno ka kalut ba ni la plan ba kai ka model ke bang isim hang ni hapen usla blok ngin apply ngani ke ju model ru haki pat ki blok ki badon haki wei pat ki district haka jela borok kawai kani kalong sibenta na ka program jong ka Swachh Bharat Mission but sibenta ru na ka program ka ba lapenmi na ka office jong chief minister kembang kreatif chief minister ru lapen bana ya ka Meghalaya plastic challenge ke ba apo apa ni target ba nginle ya kini kinyut plastik ki badon habis nang pijongi ni perkan ba in persang kawai ke persang kabaret kata kamu bakumno benginle na benta kini ki plastik kum si benta na ka petang ni si benta bat kanika ODF plus bat kataru nalor ke bangil ale ya kanika solid and liquid waste management tiga ika bangile kalau ba nangkong ni persang kontak ya kini ki sinong ba marjan ni sedang naga sinong okso apa tahu beran ni jan blok di ni ong bagan de jing persang kabaret bat kalong ru hukum ka jing persang mo hukum kata ka trial lani hukum kata ka pilot move mo lani ka jing sedang jongi hukum lu bangin la ban le ni plastik ti ni la persang ban pentip ya kini sinong ba marjan jok ni okso apa tahu bakin wanra ya ki ni plastik jongki dah kaba ki nong song kin lumi plastik haman lagi yang bat ki lintis nong bagi jaka ki badan pok nong ki kin lum hadin ta pa kin wanra hang ni po okso patha tiga ik belajar kalau ba hakani ka khalai tarik u August arjar ka kendai kilai wanra yang kita ki plastik na bro sodong ba na bro ki nong ki badan ni bat ni la lum lang iki hang ni po okso patha po community hall hak jangan dalam jong irang basnong pat kiwi kirang ba ban khabakut nilayo ban pelang hadu nyus 4 kilo ka plastik ka ba kilai lum di kisnong ba per di nakanik plastik pedela kitno saselo bat kila abu hajaka ka ba di banbu kenang maniok ban penon kampat kat kom ka jing penyai ka bahadian di hadin mengalale ekani ngisiam ba kalong ka bajok ba kalong ke aka ka bangila ban ya chapang di ngila sim sakwi sinjam ba ngila pelong ya ke meeting jong kirang basong baro jong kan ka usla blok but hakata ni khot ikirang basong begin wan kenang ba nginyo ban peliu jumat ban nginyo ban ye keren sapang kumno bagi snong baro ni pop usla blok kin lumi plastik but kenang ban pelong ya kan ka usla blok pro ko we ka balai na ka jing penjaklia kalian ka plastik tinggal aku kata kami tinggal haka 1 September ajar kat kendai. But hari ka jingalang nilai ya keren nilai pensai halor ka eka jing wet bagi dan di plastik, but ka eka jing snew ka bagi warna di plastik. Debat ya ka eka bangila ya persang haka bentar barit hang ni pok snong okso patau ka bangila siam balong bejok. Di kini ki tambah snong ru kila ya sengap ya kata nak kila suntuk kila kubur ban makiru tikwa ban yelek kumju tinggal sini ke rai ka bakut ba barok ki snong kin lum ni plastik hamal ki snong jongki ban ya abu ka tarik ban lum yang itu plastik ha ki jaka jongki ban mentah ka sengi ka khandai tarik ubnai September arja ka khandai bakin lum ni plastik ban kit iki barok ti mentah nilai i ba kalong sisa ka bejob ban nilai i ba kalong sisa ka balak ban le but kani ka penusla model jengi kalong ke ka ban le lani ban replicate bagi orang di fareng mo sekiwi pat ki jaka but nengkong menta saka ki blok juga is hasil blok away but hari nang ta pada sa nang penyak susu sekmat haka state di blok away